namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hayi Mahosi bouncers makwatini. Makwatini hayi swo huwa. So before hi fika ku i ncini swi ndhawu makwatini ni tlhela ni mi komba na statement xa mona, the best thing hi nga ta xi endla i ku hi breaka down kahle mhaka leyi make sense. Alright. Yeah, so kuna event leyi nga ta va yi ri kona hi 24 September as you wish, leyi nga ta va yi ri kona ka chief risinga view yaleyo non poster as you can see there. Sweswo. So ku ve na issue yikulukumba ngopfu about this event. Mi nga mi ti vona ti-video to tala ta Gagash ti nga koka kwala ka channel ra khavula leswona. So ku ve na conflict yikulu leyi hi swona a va lava ku buka Benny the President, Makhadzi na Mr. Post. However, a yi changa kahle because Benny the President as we know a yi swi lava ku buka na Mr. Post man kumene. So swi endla ku Sgodas loyi a nga owner ya event a va ya teka decision yo a teka Benny the President instead of Mr. Post, leswi kwala ni still nga fika ku va na conflict because a nga twanana na Gagash first hikuva i the partner. Yes, he's the owner mara va partner ka swilo leswi. Decision a yi fike yi endliwe hi vona va ri vambirhi. Unfortunately a swi fambanga hi ndlela yona, so ku fika ku tekiwa Benny the President leyi. So obviously Mr. Post a nga kona leyi hikuva Benny the President a yi n'wi lavi. Okay, so loko ni kha ni languta ti-live to tala ta Gagash a kha kombisa ku na issue ya Mahosi bouncers laha, ku kombisa ku yin'wana ti-artist a yi malavi leyi. Applies to Mahosi bouncers, but ni twini va ku Mahosi bouncers va nga ti for what reasons? For what reasons? Because event leyi yo sungula a va ri kona Mahosi bouncers a ku zangi ku va na nyimpi na yin'we. Why va fanele va nga kona? A nga swi boxangi swi va swi ri that much clear ngopfu ku hi mina if ni swi vonisaka swona, but obviously a vulavula hi Benny the President. So Benny the President a yi va lava Mahosi bouncers laha yi nga kona. So how come Benny the President yi nga mbala Mahosi bouncers laha yi nga kona? Loko mo hleketa guys, ku na video yin'wana ni nga tshama ni yi postara ka channel, mi nga ma hi tsundzuka hi yona leyi loko tlanga background ni ta tlhela ni veka na link ka top comment. Voni Mahosi bouncers ma ri karhi ma the animal, and the animal i chomi yikulu ya Benny the President. Hala tlhelo it's a personal bouncer ya Benny the President, a swi tiva sweswo. Mi nga mi swi tiva sweswo. So va fika va yi ba swinene, a swi dumini ngopfu mhaka liya, a yi dumini a hi swo huwa, a swi dumini. Se swi tikomba na Benny the President yi fike yi kwata swinene about that matter, like a yi va lava Mahosi bouncers leyi nga kona. So loko hi suka kwalano swi kahle se hi ya ka statement xa Mahosi bouncers, I think swi make sense, swi fambe hi line kahle. So hi fika hi vona Mahosi boys hi vosi hi wun'we wa ma-twins ka lava vambirhi, ni tiku wini mina va ni confuse mi. Yeah, if ka tsala that statement liya a fika kombisa ku guys, okay, swi kahle ni inveta ni swi vula post leyi deletiwini, so ni yi kume as a screenshot ne ku ze yi nga ri that much clear mara ni ta hlaya hinkwaswo as long mi yingisela no problem. Yeah, i fika tsala ku guys ni pfumelele ni vula leswi le ka chief i home ground ya hina, yi mani ni vula leswi ku hava security yi nga ta yi rindza laha hi tshamaka kona guys. Ma swi vona leswi a nga tsala. Okay, hi nga pfumeleli swilo swo vanhu va ta hi le kule va ta hi lawula or ku hi tekela mintirho na le makaya ya hina. Loko swo endlisa sweswo ku ta security yin'wana yi ta chaya yi nga se sungula. Ni kombela ku hundziseriwa mahungu lawa ka ti-event organizers inkomu. Ma swi vona ma kote ku swa mi loko kombiseni ku if ko nga ri mona ma rindza leyi ka that event leyi nge vi kona, and fika mi swi ta humasela mabaku swa mani ma chaka dlaya mi ku lwa ntisa hayi mina lamaya. So ku na issue yikulukumba ngopfu leyi nga kona la guys, because Sgodas is captured obviously. Go very fika a invite Benny the President. So Benny the President a yi n'wi lavi a yi va lavi Mahosi bouncers. So swi vula ku if Sgodas o invite Mahosi bouncers, Benny the President yi nge yi and the event yi ta yi ri a huge loss. Benny the President na mali ni shuku yi nge tlherisi hikuva va twananini ku hi yona yi yaku leyi a ku yi Mr. Post. Se loko ku ri ku ya yona leswi loko yena sweswi Sgodas wa n'winyi wa event i fika a twa hi Benny the President swa ku Mahosi bouncers ma fika ma nga heli. So sweswo still ku na issue yikulu ku Mahosi bouncers ma le ku makwatini na mara hi mona ma fika ma rindza leyi ku hi le kaya ma vona, and swi make sense. I mean like why not ku nga rindzi munhu ma kwala kaya like ku ya tekiwa ma security yo ti hi le handle ma vona nyana.
so a ku na problem yikulukumba ngopfu mhaka leyi ya ha ri kulu ngopfu so ka hina ta va na ti-updates to tala ngopfu la ka Master Analyst channel ni sure na Gagash ta endla live na Sgodas ta endla live tivhidiyo ta ti khatita loko ri amazing subscribe na ta ku mi tlika subscribe.